Олег Борисов аԥсуала иааӡаз ҷкәынан иара ибзианы еиликаауан аԥсадгьыл ахьчара ҵакы, изҳауан агәӡыра аҳаблаҿы. Иҩызцәа ирҳәоит зегьы аӡәык еиԥш ишыҟаз, аспорт дазҟазан, анаҩсҩы профессионалла абокс иҽазыҟаиҵо далагоит. Урыстәылантәи Аԥсны иааны аспорт хкқәа ирызҟазаз ахәыҷқәа аналырԥшаауаз рхыԥхьаӡараҿы дҟалеит Олег Бибиа. Ԥшьынҩажәа жәба шықәса раан ижәдыруа аидыслара иҟаз аԥсуааи ақырҭуааи. Ҳахәыҷқәа кружокс иахыҟаз зегьы иалырцеит. Џьагьы ҳазнамго, џьагьы ҳзаамгуа абас аҭагылазаашьа ҳаман. Убри аамҭазы Олежка иара бихатара илан, анцәа иҿынтә илан иҟан. Дныҟәан боксер. Ашоти саиан ҳаҟан иенарцәа бзиазаап. Илшоз зегьы рыла ахәыҷқәа. Убри иҿы инеиуаз аԥсуаа алимцаӡеит. Олежка дныҟәон уахь. Ҳаибашьра ҟалеит. Аибашьра зегьы. Олежка усҟан ихыҵуан жәасықәса. Илала ибит, иеиликааратәгьы дыҟан, изакәыз ибит изҳаит. Ашьҭахь ашкол ахь игьежьит, аибашьра ашьҭахь аҩызцәа ашколаҿы иҵегьы еиҳа аҭагылазаашьа рбон. Иҵегьы еиҳа иҩызцәахеит, иишьцәахеит. Иара ашкол даналга Урыстәылаҟа дцоит, уаҟа аспорт иҽазикуеит, хықәкыла абокс акәын дызҟазаз. Акымкәа аиԥыларақәа мҩаԥигахьан, урҭ рахьтә ԥшьынҩажәантә аԥхьахәтә ҭыԥқәа ааникылахьан. Ихаҵан Урыстәыла аспорт азҟазаҳәа ахьӡ. Агәаларшәаратә хәылԥазаҿы ицәырган уи имедалқәеи иаҳаҭыртә шәҟәқәеи. Ахәылԥазы аарту ауаҩаҿкааҩ ажурналист Екатерина Бибиаԥҳа илҳәеит Олег иуалԥшьа анагӡара дшашьҭаз. Иара аибашьратә аҿы иааирԥшыз агәымшәареи афырхаҵареи иуанаҳәо шырацәауатәы. Ауаҩытәыҩса иуалԥшьа нагӡаны данымҩасуа аҭоурых аҟны данхароуп. Уи зыбзоурахо шәарҭ ажурналистцәа шәоуп, ашәҟәыҩҩцәа роуп. Уи аныҟамлалакы ауаҩы баша дыбжьахәаша дцар залшаӡом анцәа иҟынтәгьы азин ҳамаӡам. Избан акәзар, иара дыҟанаҵ дыҟан ишахәҭаз еиԥш. Абри арԥыс испорттә ганахьала, иусура ганахьала иҵегьы шәаҳараны шәыҟоуп, аха иҟан аҭагылазаашьа аибашьра дымцаратәы. Иаухьанааха, аха иҵәахит абри игәамбзиара ҵәахны аибашьра дцеит. Ҳара ҳзыҳәаны уи Бибиаа ҳзымацар акәӡам, зегьы рзыԥсны зыҳәангьы иҳаракыроуп ҳәа исыԥхьаӡоит. Агәаларшәаратә хәылԥазы иалахәыз ирцәыуадаҩын рылаӷырӡқәа раанкылара. Ирҳәон Урыстәыла Украина имҩаԥнаго аоперациа ҷыда хатәгәаԥхарала иалахәо аԥсныҵеицәа рхыԥхьаӡара шырацәо, дара зегьы шфырхацәо. Ари афырхаҵара есымша ҳаԥсуа нас ргәы иҭан, убыс иҟан, аамҭацыԥхьаӡа афырхаҵара ааҳарԥшон ҳара ҳаԥсадгьыл ахьчаразы. Аха убыс иҟалеит аамҭа ҳара ҳазхаҵаз Урыстәыла дуӡӡа, убра уажәы аибашьра цот. Усҟан ара аибашьра анцоз ԥыҭҩык ирзеилымкаауазар ҟаларын, усҟантәи аамҭазы аурысқәагьы ҳабнас иааҳакәыршан иҟаз ҳгәылацәа, ари дара акгьы ишрыхьран иҟоу. Аха уи ҳаԥхьаҟа ихәыцоз иҳадгыланы иҳабашьит. Иҳадгыланы иҳабашьын, арҭ аҷкәынцәагьы уажә убра пиатнашкара абырҭ злоу аԥсуа рыҷкәынцәа, убри хадас иҟаҵаны, убри ргәалашәаны еиҭах убрахь ицеит, абрахь имааирц рзы, абри афашизм, анацизм, нас ҳара ҳаззықәԥо уаҩҵәтәи аԥеиԥш азоуп, уаҩҵәтәи абарҭ аҿар ара итәоу, убырҭ рлахьынҵа иаҳа еиӷьырц азоуп. Аԥсны иҟоу россотрудничество ахаҭарнакра анапхгаҩы Дмитрий Федотов ҭабуп ахиҳәааит аԥсуа еибашьцәа Урыстәыла имҩаԥнаго аоперациа ҷыда иахьалахәу азы. Ҳара иаҳбоит урҭ иаадырԥшуа агәымшәара. Олег Бибиа аибашьра даҿы гәымшәарыла ихы аарԥшра илиршеит ҳәа азгәеиҭеит иара. Я просто хотел бы сказать большое спасибо и народу Абхазии за то, что она помогает нам в этой операции. Потому что, с одной стороны, все это, я говорю, больно, а с другой стороны, ты понимаешь, что если это не произойдет, то мы с вами можем оказаться на грани уже того, что реально нацисты будут рядом с нами, и реально они будут среди нас. Вот чтобы этого не было, я думаю, мы всегда должны хранить память. И очень хорошо, что здесь мы сейчас можем вспомнить и Олега Борисовича Бибия, и то, что он спасал раненых.
с передовой. Он спасал раненых, да? То есть он вытаскивал людей для того, чтобы они жили. А его не стало. Это очень сложно, очень страшно. Олег Тходжа ахазицыз иҩызцәа рылаӷырӡ аанкыломызт, ирҳәоит дышҩыза бзиаз, иажәак ршаҵанакуаз, аҿар шеидикылоз, дахьыҟазаалакгьы иԥсадгьыл игәы шазыбылуаз атәы. Сильным другом он был. В довоенные времена, встречали мы на своем жизненном пути немалую протекцию со стороны соседей, со стороны тех людей, которые жили рядом с нами в силу национальной принадлежности. Но старались нести свою честь и гордость. И как пример, Олежка тоже у нас был, так как он и физически, и морально, духовно был очень крепок. Еще с тех времен, как-то всегда мы рассчитывали на его поддержку, она всегда была в нужный момент. Уи аҽны ирацәан ажәаԥхақәа, иҳәан апатриотизм ҟазшьа змоу ахәылԥазқәа рымҩаԥгара кыршаҵанакуа еиҵагылоу абиԥара ҿыцқәа реиҵааӡараҿы. Аԥсны еснагь ирыцҳауан афырхаҵареи агәымшәареи злаз аҵеицәа, аԥсадгьыл абзиабара ҵакы еилызкаауаз, уи ахьчара зылшоз. Урҭ дыруаӡәкын Олег Бибиагьы. Иара дҭахоит ихәыз аибашьцәа шалигоз. Урыстәылатә лахьчара министр амедал ианашьан, иара убасгьы ахаҵара орден. Георги ихьӡ зху ахьтәы џьар актәи аҩаӡара. Егьаамҭа царгьы афырхацәа рыхьӡ кашәара ақәлом. Фатима Гергиеԥҳа, Ҭемыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.